Donald Trump adin munin ma ason zel ziak tu Dr. PC BXCMA F2 liberal hau thangkam aperathel sangni som paruka US president atana a campaign laya Democrat thawin FBI tene na tangkopa Donald Trump campaign anlo enthak ruk thu chu Highland ni in tuna hian Democrat tho chu na men lova mol phovin anomta Russia sarkar puina ting thei chau ani tia fin fia tura investigation how tak ber manga kum ni zat Trumpa an chai boy nuwa thiam lo na anei lo ti puana ni nuwa tu boy siam sak tu te khan ti suala nei lo ti hrangrang chungin thu boy an siam sak mai ani ti hai chu ani le to a Federal Investigation Bureau FBI me point Trump chu ti chiat tuma an lo be na sat zia tunla hian an director hovin anin hai mol pho le investigator ho khatuna chuan Trump palamin an investigate let ve ta thunga investigators investigate du se chuan zela an khung thei hialo me zang khuwa abung bu veta diklo taka Trump chunga liberal democrat ho thil ti chu America mi puinol pui ngoi renga lo thir silent majority te khuan in thlan huna vote jok tur an titlu thup lo Black Lives Matters buaina mi hang pakhat police officerin ati hlum chu rem changa manga America ram puma Trump do zonga buaina siama sarkar in le office te hala mi dor roka in pong nek na rap thak tak mai thlen tu te kha a phena Democrat Party ho tu te lo fui por vek sumle pa lo pui bom tu le Trumpa sarkar anti boydon phot chuan thil ti chiat boi kha an thu pui ber ani a khatul chung boina khan opposition lam state a piang an boi zuala in rock na le in tha na ati punlun bi kani boina siam tu te kha Trumpa ap to state governor ten an thel du lova cha theilovin police nung an khir boxia atuar na sabera an tanga diktakin khang boina siam tu te kha politician bol lo tak tak te fui por le an politic khela phuan chuak mai an ni ti achiang tabok heng tual chung boina awanga covid lenga punlun awangin Trump chu an mo pu viuna a ma se America mi pui ngoi renga thu dikle diklo clear tu te khuan tunge dik zoka tunge ram mangai zoka tunge an vote don ti an hai to lo in thlan huna vote mangin an tu zok chu an thlang mai don ani voina tanga chiara thlan ni le achan ve chau November ni thung sang ni som ni hi in thlan ni turani Trump F2 Biden ale Kamala ite tangkop America president in thlan na boruak a hot tanta F2 lama an candidate Joe Biden a chuan ama thlop tu tur vice president tan India mai chile Jamaica mi atanga lo piang Kamala Harris chu araning meta tan athlang ta a mi pui ma a tunkar kalta khan anron in lana Democrat ho hisapa chuan India lamrim nam mi athlan chan chu US a India mi voter makta duai chuang zette vote hui thei tur be seiwang ani pakhat Kamala hi presidential nominee jingani kuma vote za apani point pani emolek mua tlamma saber pol kha ani heti ani chuan America rama cheng India mi ten an bo de huayangem ti chu zo na lian takani uyan news network Delhi chuan aring waklo Kamala hi a in ti India du waklo thin kha ani a Kashmir chungchanga India sarkar malak dan social char tu vocal critic of Indian policy Kashmir Muslim hote thlawang hawa you are not alone lo ti tu kha ani chu India policy a social na hnungpo India melma Pakistan newspaper ngatin an chua chhong zo kani tuna BJP in Citizenship Act an kalpui me khi Kamala hian ado dalbok heti ani chuan India sarkara chuan atlatlum don lo ti achiang mai ome heti lai hian Trump le Modi ate anin thian than ber hun lai tun ma zong aya diplomacy lama policy khat an von lai ani a economic le military lama general ven pui tura India pui tu thaber ani bok chu wangin US president in thana India sarkar le mi pui thlek na lam hi US a India mi te su thlek dan ani pakhata tun ma zong ai khan US a India mi ten Trump hi an vote na sa jok dona rin na alian to jok Trump angai po in Kamala in India mi te thian tha anga jok thuwa sai ama mi mala Kamala hi liberal berte jinga mi Democrat Party ti dana sa kho zalen na paljam du tu now ti tlak support tu ani awangin America rama Christian tatana mingai nat om ani melem lo an policy puan chu masak ber COVID-3 laka invent nan
rampu mas vu tur thu an puanga ma se engtiangin nge kalpui an tumti chanchin bumi te tan thu zo fi na hun po pelovin an kal kiang le ngal dai mai mi pui ma a zo na chan mu mal an la nei chuang lo Biden a hi athu soya abu nuai thina wangin chanchin bumi te ma a zo na chang tur hian a inti mul pho hlawin ama party te hian an ven pui tlat junia mi hang black ho ril ru atina za uzo kemin vot lo chuan black in ni lo ani mai te ati khuma an nuwa thu pha te a choile fe ngai thin black ho tan tu bera in soisi tuna a vice president candidate tan African black thlanglawa India mi a thlang le ta te hian USA African American lung ati oi farhan lo mai thei black ho hi America mi pui za zela som pali ve lion ni si chuti lion Trump administration hian tun ma zong ai khan black ho nena employment a penem si a President Obama le Vice President Biden ate kumriat Trump ni chunga job an siam tharbel khom ain he covid ripui len na satlai economist ten anram economy tlachhevek tura an hril lok lai thlathum kalta chung ringot khan Trump economy hian employment a siam bel nem jok junia hei hi thil na mai ani lo me thla khan employment job thar makta duai ni le point nga juna makta duai li le point ni July a makta duai khat le point riat asiam chuak man chumi omzia chu thlathum kalta chung chau khan Trump economy a na tho tur job makta duai riat le point nga nuai som riat panga a om man ti na ani chu hei hi miracle ani lain mainstream media Trump do tu chanchin bu ten ani ang takin an puang du hlom lo Trump hian ming that akhum ngot thei bik lawang ti in an lo ot ve le ani US president atana in candidate ve Trump le Biden te han khai khin hian anin la leiviu mai Biden a hi kum somli pasari lai US politics a din mun sang tak chel in alo om to a thil ti that anei soi tur reng zu om hau lova hei wang hi ani ang Trump po in Biden an kum somli pasari chunga tho ain kum thum le achan ve chung le ka tho ra hi atam jok ti in a challenge thin ani Biden a point ti chaklo tu lian tak chu a corrupt view mai hi ani Obama hun laya vice president ani lai khan afapa Hunter Biden chu experience nei lo chungin Ukraine gas company a tam tham tak hlo in din mun sanga adin tira China in dollar tluk le dingon khat le achan ve in afapa nen an lo tham lung oi bok Biden atluka corrupt hi US president candidate jinga tuma an la om ngai lo ani China sarkar laka bat anga ema wangin China chu angam don lo ti achiang sa ani China in anron no thuri zuam don ti achiang sa chu thu chu mainstream news CNN Washington Post New York Times le adang ta chuan an thu puitlat heti chung hian opinion poll a chuan Trump a in Biden din hun hi thajok angin anda char thowa eng ang opinion poll tak ni hlomang mo alam tang te po in hetiang poll lama adin mun ti that ringot thi an thlamun pui chuang lova rin tlak ningai hek lo le Donald Trump an soisel na ber chu he covid ripui do ne lova atur na sa berram an ni awang hi ani hei hi Biden a point politic khelnan aron mang tarenga ma se tu po ding se engtin nge mo anti don chuan le khovelin ala to ngai lo hrimak ram tin run tu ram changka nga piangin an hne lo ani sia free and fair election a Trump hi an hupur awangin democrat tho chuan an vote chu dhaka thak vote in mailing te an rota an nor na savio kho na tho ti danglama engtin tin emo a inti thin dan an tam velani bera ma se post office lama an ho tu lu ber chuan vote share huna a hun taka a thlengkim vek thei don nge don lo ti kan tiam theilo alo ti sia bang ro se te anti zui tamai mai ani Trump din muna thazel President Trump din mun ti chia a ti mol phau tuma ama ep2 liberal left anti te thangkam chu aper thel khut zela black ho thawang hau India boina an siam vaka thil anti cherum rum mai khuan black ho ming ati ming chiat pha zoka an politic khel du awanga rem changa mang mai an ni ti anin hailo mi hang tam takin Trump palama vote an tum to a Portland khopui mayor chu leftist democrat ani a boina siam tu te le tual that tu te a rem ve mai lo chuan amwal phodon si police aroi ve tamaya democrat anin do tawat maya an tang rual thei chuang lo chuba ka tun ma president zong te ai khan Trump administration hian
mi hang ho tan na tho tur employment apena sa jok bok Trump awanga hlo tha jok la tu te hian in thlan huna an vote tam to zokin arin om May June le July thachunga Democrat ho fui porna buaina siam tu ten abual pho thai ang bera police le dan ken ko tu te an siam lai khan Trump chuan khowela police thaber an ni ti in afuin athlamuan charchara America ram chunga police tele an vuale wang te khuan tu zo nge an vote don ti an hai to lo le ome China sarkar lo lian le in luling lutuk tur lo do dai tura Trump anga mi chak le huaisen America mi puiten heti huna an lo nei hlau khu America ram tan chau ni lo khovel pum tan veng kim tu alo ni renga chuti ni lo se khovel obbe na man ruwa tan China in he covid ripui a the dar thu soisel ngam sarkar pakhat ma an lo om hleinem ma se Trump 5000 nuaya ram zong zongin an apron ta huaya China chu amal tran taringot mayani sumle paile ral thuam manga alo salbe to Pakistan tivel lo chu sai to angin Biden a hilo lalta se China in sum manga alo phuar hlom to duwa akai bu mai turani a America chau ni lo khovel pum hi China Communist CCP thunhuaya om tur kan lo ni rang mai hei hi America mi pui Republican Party chau ni lo Democrat mi pui po khwan an hai to lo Trump pan kum thum le achan ve chunga America ram le khovel ta na an tho thajual chau tar langila pakhat na khovel economy ro pui le house beratin man pani na World Trade Asiam tha fair lo taka China in khovel sum alo hlep vak kha Trump hian trade war mangin Asiam thavek pathum na lowest unemployment tun ma jong a in USA a khuan na mulo an tlem ta US mi pui noi sang thum jani somriat jinga na nei lo jobless kha karmasa BBC Al Jazeera le adang Trump alam tang ni lo tan nuai khat po tling lo an ni ti an puang ve palina indona muna tam taka ne na changin inrem na asiam puya America sipai tam tak chu ma ni rama him tak le thlamuang takin an ho theya IS ho mi sual rol a chu chimit veka tun ma America president masa ro pui tak ten ti an du an ti ngam lo tham lung oi an tuma an ti pun lun jok North Korea le Iran ta chu Trump pachuan an ngonga hlingin dul dewin a thlung bet mi maya an om thale hle maya ni pangana tunma America president huaisen tak ten to thiang lo indo pui achuak mayang tia Arab tang rual hlau wanga to po an to ngam lo Jerusalem khopui chu Trump pachuan Israel capital atan a recognize mi maya Arab hoin an beile tan hlau thon ve nen mi huaisen ma chuan tu man trik po an tingam lo Iran General ro pui Qasem Soleimani po Obama Hussein aten indo achua hlawa an khoi ngam lo chu Trump pachuan avai sairo kharin akap thal tap maya boina chua chu soilo indo atihla dor maya kan rama te po hian politik ka khele ti in kan ho tu te hian anti nge tur antingam lo thin hi ke ka mu dan chuan doi jep politikani an khel ni kati kan doi jep em maya ni pathian rong ka bole chuti zat ka hlo ti te hian pathian thu tak an pungam reng lo mani sahimna dap ma sa rong bol tu te kan pung tial maya chanchin tha a hi mem ti reng kan tum lo arab thlak dan hi aturu buru lutukta ani parukna Trump chuan mi ti dan anglo tevin chia choi taxation ati niam vak maya tunma zonga chi asana wanga industry factory ramdanga pem chuak vak kha an reta mani rama industry factory ramdin le in rammi puite tan employment le income apun pha chur tamai ani pasari na phalna lova US apem lutte misual drugstore rutu an pun phut tawanga America ram chunga rugru pongsual drug smuggling le adang awanga an harsat na chu Mexico ne na an inrina ram ruak zau tak ram ri hung lo chu aping phui mak maya smuggling drugs tol ruk criminal ti vel chu akiam tharok rok maya ni an chak ma ho ve lo lu ruk na apin phui chin chu covid rileng dan na hlei alo tangkai ta ani Democrat ho ero chuan pem an chak ma ho ti ve mayang vote an du awangin kel ko thon reng an du a an ram chung himna an eng to ve mi lo pariat na Israel atan mawang le Israel khopuya tan Jerusalem apuna wangin
Arab hawin an ho hle turangai ani lain thil thleng thei po arwat lo Arab injom khom zinga achangkang berpol United Arab Emirates UAE le Israel sarkarin kara inrem na thuthlung an siam thei tarang mai miracle ani rongot mai hei hi Trump mak pa kasnera soidanin kumthum le achan vechunga Trump malak na ra chu ani atia Arab ram intel khom chu an ke chia ani ngal ruai mai Trump hi tun ma a US president te ai khan athok rim jok an treng ani khovel puma Christian te zalen na hum hal tura pathian riak thi Donald Trump hian atram ni na turin in thlan ama chon le dona America rama chanchin bulian mainstream media zong deuh thoku Trump patan dora lian an ni a chanchin thar hi ani na anga puang chuak lovin an ma ani tran that na tur le an eplam te chan chiat na tur zong lira chua kwal ching vek an ni Mizoram chanchin thar la khom tu te po hian heng fake news si an lo copy chang omem ni o ti rum chang om thi an thu nar per ani si chuan a om ve tho boke atop nan chuan sangni som paruk in thlan ang bokin Trumpa thlop tu evangelical ko rang Billy Graham Evangelistic Association President Franklin Graham ate Southern Baptist ko ran lomlian tak mai te Pentecostal ko ran rang le adang te khuan tran an la le meka Christian ram ni tura America founding fathers ho te malak na ti chhezonga khovel lutuka in kai hruai liberal democrat leftist sowin socialism athak tura an beina do dal theitu bera an ngai Trump pakhu an tan chuan a hnok sak lutuka an rin ain thil alo ti theina samai si thik na it sik na huphur na le huat nangotin an khata ti hlum tumin voiduai lo an bei to a ama ero chu Trump anun na khu aveng tu secret service lama in ngat lovin nang le kei khovel puma Christian te tong trai sakna awangin pathianin aveng hima laveng him zel bokang pathian mi te kong lobum bok thei zia hi Donald Trump pa atang khuan achiang hle ome changkha jako somriat pathum kum somli don lai kal to atang khan hrilok na Donald Trump pa hian America hi pathian hne na ruai don Donald Trump will bring America back to God ti hrilok na alo om dai to a chu pathian rem ruat na ti hlo thleng tur chuan thingtlang kil khor bera pitar putar te chanin trul ti takin kantong trai zel don ani ne na chulal pa ta ani sia